Buido para tu bagasi nanti karena masih pengano, nang para hari so. Las marwang na matalo. Yung sa dami sa kagam ka, mula ka sa daan. La sibuk mah pada orang biar kau dulu nari. Tercok kamu, hujalak kamu. Foto ya, nanti dulu ya. Tanggiat mama, kira cina daw majul siya na jorok siya. Tuhami akan marang-marangi doon akan makawalolan. Mau lihat mana kasama namin ko. Mula sa runa si Raja di Lolo namin si Luputi mga karena jauh ada yang no pasrohan namin. Kotong do memang natapak kita. Dinalau kasih kompor. Udaw ada lagu perhiti sulak-sulak bawku. Rakdo turunan namin Raja si otak si Raja Lolo. So lima panggilan namin dua. Mula sa runa si Raja Lolo namin mardongan mau lihat. Asal lima dihita di bawah di puta. Unak kita ibadat di sini. Karena ada lagi motor sidan. Ketua ini no ibadat. Ketua sila benar gitu. Bakasang kemabayan. Terus mengium kita. Nama-nama lagi guru berenami. Isi. Mau ada parinani terus ini mabukun yang di jalan. Nama arba pinoda. Tiap kamu itu apa? Itu ada parinana deh. Paraman. Isi. Si madua. Si madua. Ada begitu mau bersih madua itu. Dia kan si madua mau. Gue pengen. Alanya kepertikian main cepat jam 12 ikut jalok taruh ururan ni udah tersudi. Baik kamu si pangal 2 rak naik, baru lo 2 rak naik. Buat, dan do toran do sasio tangbur manulah, dan do toran do sasio ta, do, oh boy. Ya kamu cuci tangan lah, baik kamu bisa. Ojo perjual berpersen ya. Berpersen juga. Ojo berpersen harga. Oke dikit mana sisanya? Apa mame itu? Kamu itu? Baik kamu dulu. Itu dia itu. Bapak Johan sudah kaya. Oh masih gober belum lagi. Terbung itu kepala. Ini oleh nama netizen. Itu asal menjelas laporan ini. Tiga pengumuman asal menjelas laporan. Oke mana tu?
Dongan sautan nami tu soma marsipangan orang Jawa Sobono Jawa marsipangan molat isope buido kosong depan tiap kata turnami na berrogo itu tidak gitu mau dari julunya sutonope bui mah mau rengi dapat keputusan bui nah aduh lah mana oh apa lagi hari begitu mului tukar surat asal tidak potong akan hidup keputusan itu lapor curang tu oh bapak dia untuk terlapor tu para mani setor atau tawai alana jam 12 bulan tak sudah ikut jalota alat tulang harus semangat betul alat tulang dan masih mengalami ledah atau tulang memukamai sian nahodari dohot tabbani permaipir syasiraja ni hulawul nami dan akan nama kawalan nami di inanon nong akapasohaton holong Rp20 pengumuman sudi 15.410.000 rupiah 15.410.000 rupiah modal ada mana dibatang modal ada mana kita salurna asal aku tu nomor hantu dulu tu nomor rupiah oh asma mana sultan nama jaro merlipakan nama dihamuna nama alian siluputi mahami siapona hasultan mardongan mauliada orang tulang nami Rajai Bakpahan tulang nami Rajai Lubis hula-hula pengalaman Rajai Lubis tulang roro nami Rajai Nababan hula-hula nama Ramarangi Rajai Marbun Lubanggau Rajai Sitija Rajai Purba Rajai Lubanturua dohot hula-hula naposo Rajai Aritona Rajai Marbun Rajai Sitopun nungar hari hami wajalo haromuna karajanami duk sikap anno tunduk oh salat nari duk sikap anno harono ni siraja di ulolana ni hula-hula dan yabangan Rajai Sihotak Siraja Uluan Radai Mahami Majalo Haramuna Saluhuna Hula-Ulanami Mamuka Sian Bona Nyari Rajai Sinaga Bona Tulang Rajai Bakpahan Tulang Rajai Luis Hula-Hula Pengalaman Rajai Luis Tulang Robot Rajai Nababan hula-hula nama Hamaraki Rajai Marbun Lubanggau Rajai Sitija Rajai Purba Rajai Lubanturua Dohot Rajai Purba hula-hula Naposo Rajai Aritona Rajai Marbun Lubanggau Rajai Sitoku Sikop odoran di hulu nami saluna nas pangiho mamu odoran di hulu nami saluna dihamu siraja di hulu nami Rajai Sihotak Maradihan majalor rumuk kerja dulu marsuara mau alai hasuhuton diompason ahado 5 si godangulu si hota alanunga tipa pargelengot tani majal rota diompason asa mangarade mahita ahado li rajai si godangulu si hota songoni ma jujur pargelengot tapi hita tarlumo bima disangap ni rajai hula-hulana di saluhuna bonani ari rajai si tanggang bona tulang rajai si tanggang hula-hula tulang Rajai si Tumorang hula-hula tulang robot Rajai Simbolon songonido hula-hula
namara maranggi sian namara dong tugu songoni ma jojo di lahopar do petikion asa talen di pertikiat tadi obaso Mardalam mahida pada botol dong tugu manda botol para gelengota rajai marga silawan Damang musik pa numunumuni.
bagas muna na orakon na marjual si Donggon masa pangisina naksongon ini batama hamu diturun di buku ni alamam muna dia kala si rohama awang bot dosa nagulon jala di wondo huti-hutian na marhite parbuipir amang boru na basa tuk susadia bina patrostang itu untuk mulas maruhatta tu di batama na muguni ka paso-pasuna atong bagana atong moro piron tidok na tua amang boru na basa partuir pibiron pir mapokki barbolo pasalongan pir matong di besaruna paryan akon nami lucu-lucu manang dia kapas samutang songoni manggur na basa muse adong lo hubuha kami marhite ihambata mo latong pinagabidek kina masasonar tapatupa naong ihambata kasi nang buruate molo marhite kita idek kayan non dia katit kinang guru sa tami alehetan dari kapartihan na do di hata na pasahat to marhite dikke kajang jalan mo kopi raja nang buruate molo marhite di kaparmuin marhite dia kasi tonggi-tonggi do kali roha tung di batata magun ka tonggi-tonggi atong sa nami dia mohong buru tidok na tutua marhite dia gupasan ni alak bataki asa bago marato manigata rubihan hor sa mohong buru naman jalo lang maganda man ito muna napasahaton uhuk na mangalihan jadi malah cuma kita salut na malah cuma di Tuhan dinong tekas hamu sahat di tongan alaman nami sumi nang di hula-hula nami siapa nang hula sebenarnya sahat di hula-hula na posok dinong tekas hamu tulang na tulang sahat di tongan alaman nami parmenawannya penortoran di buru perapotan ni nama tua marhitelas ni rohamuna hutu-hutinya kena tulang nami dua kamu dison perbuepir libur-libur boras sakti asa sakti madingin sakti matogu horas tol di madingin firmanang tol di matogu atau di tol nami mah di hatan di perbuepir nauk nasa muna Tuhan asa bagodon namar hanto dolok nama robean horas di pas mahami nama jalo ganda mah dihamun asal hutna sekeraja di hula-hula nami nama ngalian matutu ini manang di deke semudur-udur deke nagadang deke saat sawan hata dirajain akin di hati di halihetan no pas atau munama tu hasahatan na kelas marwan nami di sini atau di hatani deke naung sahat diwa kamu di tongan di alaman nami ora semahami pamurumuna nama jalo atau bakabar sebalian tiga-tiga di perlaku horas hamu tulang nama kalian song-song ni mahami nama jalo matutu atau wapu hami mah kehatan auli nang kendasa muna pajalo wapu hami masal huna di akap abai namuna ima pajalon nami tulang atau di perhudukan masih rupa mahinda ka tulang di sima tulang baris kami mah di sabulat son di tulang nami manang di hula-hula nami siang para anak di sabulat siang nami mah kita akan tulang na tulang alai obar di situasi kondisi di tempat manang na sama dia petulang nang di sabulat siang nami mah atau donon nami masa mendokon na tua-tua asa sini masih gopang golang-golang pangaruhna tung semnope uli sesadia dulu di sepanjang masak nah pasar kami tuang kurang mah dia mau napi nasional matutu masalah mau lihat tema di Tuhan gabe panjala horas Mas Rohanami Maria Iyanang Topi nami inong sahat kami hukugu ni alaman muna pangatarannya anak pangataran di buru kudul kita diamatiar asli rohani amat tadebata tiar panggabi tiar perhorasan hobarma hubudayani okuta halabataki imari napasahaton ada nagok kamuna rajai sila batuhami si godamulu si hotak si razauluan marhite sulang-sulang lepahopku bison romahami pasahaton deke si pio deke si mudu di atas lipingga pasu mamasu-masu mamat tadebata di pasu-pasu mana niula di tangan di pasu-pasu nang napinikiran ni rohatka di atas naik dan las marohatka di nama dalak kita di penghujung di tahun 2022 lahoma mulus 2027 songoni manang deke sikio deke simudum deke sahat kio mamual tahu julanong namar hula namar boru lumomima nilai nami di boto nami nang bere nami deke simudum saudurak kamu huduluk saudurak utoruan mangaluluya kanarikoti Iyan ako kamu huduluk dapota na papagana lomak tuot kamu utoruak tawong muna matong mual na tiyo dikesahat naung takas di pasahat tamu
ada muna marhide sulang-sulang pahokku tuhami hula-hula muna si godangulu si hotang si rajauluan asi rohani amat tadi bata tong saha maka napilir satani rohamuna lay ito dohot ibere namin ang hamu salu angka nama hamarangi atong ihatani kirohonon namin mak asa titin natin o pamahudong lais di rumah uli so sadia pion na boru na matuate dohot nilai ku motokku nang sudiha muna tuhat tama na manggohi paso-pasuna madudu oke salah kauna kurang kita ingatnya pak kurang itu kasih tuh Salah rohanan ini adalah kami di son ekes dulu dohot malas dohot asbiku dia mah ada yang dah sahabat sebenarnya asal titik langsung apa melakukan otak susah dia beberapa tidak sulah
Simpan